Benhlangano yakathucosswa ngekusekelwa ngeboba ka-Athuswa kubheke ukuthi babeke nemshuco elangeni lakusasa lapho ke bayawuthula khona incwadi yedikhalo mayelana ke nekunyuka kwentengo yetintfo eveni. Lo mshuco bathi kubheke ukuthi uyeke emahhovisini eliphini landvunankulu bese uya etikweni leti-70 nenhlalakahle uyeke nasetikweni letemabhizinisi bese ke uphethela emahhovisini andvunankulu. Bese kunemahemhem ngelathi ke kusasa kutawuba betetincola tekulayisha sive nekokuthi ke tindzawo letinyenti titobe tivaliwe. Lapho ke sikhulumisene naMduduzi Gina lo Secretary General wetucosswa ngelucingo kanti ke uvetile ukuthi ke lo mshuco lona webaholi baletinyonyane. I have since realized ukuthi the post ngalendlela lengiyo sayenta ngathi everyone else must be there. But the starting point would be to say it is a march by the leadership of tucosswa. The leadership of tucosswa consists of the leadership of the various affiliated to tucosswa. Okay. Hayi kuthi yawonke lo muntu. No. It is the leadership of tucosswa. Now anyone else la ngathi vela ke ngathi leti indzaba lelo sithikhulumako mhlambe tiyamtsinza naye. It can't be a total shutdown. It can't be a total shutdown because it is a leadership protest. Otherwise, the plan is for the leadership of the federation to deliver petitions kulama ministries as we have identified. Etindzabeni teMaswati Channel kubika noNhlanhla Thwala nginanondobeko Thabetse.